Nimbano oras yumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Itay lang amin anak kaikadda nga, Papa. Iha? Kapampanunot ko lang ang itibagak kada kayo. Kalpasan na, nagikadda nga kadapos. Anya nga minday taya? Papa, amo yung matadyak kayat ti mapapa ay. Iso asapay lakuman, tapat ganyo tikid dawak. Anya nga minday ta? Ibagam lang iha. No bilang tamadlaw yung asaan gaya man amatuloy titulagan nyo kinit Tito Amado. Saan nyo kuman nga ipilit? Anyat kayat mo asawan? Masiguradok ngamin akabailak nga ipamuspusan ti amin. Siyak tulatan ti makamo. Anya? Dahita tikid dawak kada kayo, Papa. Kat sapay na kuma, ta saan dak apaayan. Senyora, ato yan ti papaalayo kanya. E di sumlatan dida. Matungpal, senyora. Ada ka di pa ibilin nyo, senyora? Awanan. Ayaban kan tulaangan no bilang tadapay masapul ko. Sige nga ron, senyora. Mapan ko tulungan na ni Nana si Ma'am. Saan latta ang nagbaliw ni Laika? Nagagatlata. Sapay la ko mga rod ta matungpal na ti kayat mi ang mapasamak. Kat sapay la ko taawan ti rumswa, apari ko. Jakon sinurot itay rimwar, sir. Tako na namot ada kayo tirantaan na. Nagsarita kami nga ron. Gamjak magustuhan tinagsaritaan mi. Sir Fausto? At adakit diya nagdanagak kapo itikinid daw na kanya. Anya nga minday ta, sir? Jack kayat nga ibagay ti cellphone. Mamuan to ito nagsarita ta. Dan. Sige, sir. Sikat imakam mo. Ngamamok nga agbali na naurnos ti amin. Basta tong palam ti amin nga ibilin ko kun ka. Nawatam. Uwan, sir. Ikarik. Tong palag ti amin akayat yo. No siyak lamay sa balasang ko. Amo kasaan pa'y anaurnos ti amin. Nana? Ang gamamok, saan nga agsardeng ni Albert? Kabisado kun ti ugali, jay taraken ko. Jack amo, Nana si Mang. Laika. Jack amo no niya tirumba nga panunutak. Jack amo no niya tirumba nga aramidak. Malagip ko laang Laika. Naibagam kanyak a pinagkarina ka ni Albert. Saan ka di? Ha? Malagip mo ka di dayta nga imbagam kanyak. Kinunam a pinagkarina ka ni Albert. Kat ingkarim kan kwa na asaan a madadaal ti panagtalak mo kan kwa na. Inkarim nga agtalak ka kan kwa na. Husto ak ka di. Uwan, Nana. Kastoy met nga rod ti makunak. Takdaram day ta akarim balasang ko. Agtalak ka kumangarod kan ni Albert. Nakaumay kayo matitoy, papa. Madanagan kayo kadi may papan kadagiti negosyo tayo. Sana day tati makagapo, no apay ngay maya, iho. Anya nga rod, papa? Kayat ko ngamin nga ibilin kan ka. Adi mo ya si dagtirik nam, iti babaw ng tayo. Anya? Pinasarita mi nilay ka. Madmadlaw ngamin ni mamam, ana si dagkakan kwa na. Amkan mi nga mga nugundawayan na tikina si dagtirik nam kan kwa na. Anya? Papa, amuyo mo ta sipod pa iti.
Diyak kayat alapdan nyo dagitar aramida. Isungurot atong tungpalit ti amin na kayat yo, saan ka di? Apay kayo naramid yo ti kasta. Albert, Ikagkagumak tagbalin ang natulnog nga anak kada kayo. Ngam no kasta tar aramidan nyo. Diyak laam mon asaritaan. Kompleto ka di amin ang dagitoy, Dan? Wen misti. Nasken ama pirma am amin dagita. Masapol nga minan ang maipatulod dagita papers. Okay, matungpan, Dan. Ha? Oh, apay, ang ti mapaspasama ka ni ka? Awan. Awan misti. Sigurado ka? Wen. Ay, tinasayaat. Sublyak lang ay numadamdama dagita papeles. Okay. Nagnadlaw. Ang kursonada at talaga kanyak nidan. Saan la basta kursonada nak? Agayat lakit din kanyak. Kat nakarkaro apag tinagaktirik na kanyak. Iti kasta. Dinto punos makapagkadkad iti anyaman akayat ko nga ipaaramid kan kwan. Si man, jak na puutan arimwar ni Amado. Adda kayo iti seledyo itay senyora. Kunan ni senyor, agin inana kayo. Papadan na ka no. Adda kanumat na patag nga asikaswan na. Kasta ka di. Di na nasao kanyak ti may papan iti da ita. Senyora, amangan met no kala at nga adda rin so aparikot iti negosyo dakan ni Sir Fausto. Sabagay, posible da ita. Kasta nga na talaga ti negosyo. Saan ang mapakpakadaan no adda parikot? Sa bagay, pudnod ay ta, senyora. Sapay la kumangarod ta saan agrabe. No anyaman ti parikot nga inasikaso ni Amado. Pag-oras yun, sir. Good morning, sir. kastamat ka na kayo. Kumusta ti panagtrabaho yo? Okay, sir. Di kayo danag. Good. Maragsa ka nakiti kasta na kunayo. Don Fausto. Ada kayo, mate. Masyarak lang, Dan. Adang amin inaramid ko iti asidag. Di magasa ko nito eh. Ni Misty. Ada iti opisina na, sir. Kumusta dyan paramid ko kan ka? Ayosan, sir. Naaramid ko. Good. Mapangnam naman ka talaga, Dan. Sir. Magustuha kay kinatulnog mo kanya. Kati-kari. At danto katukad na gito'y nga aramidan. Pagkunaam iti daytaan na ibagam kanyak, Amado. Napanak ngamin di opisina ni Albert. Anya? Dahil tatiag paiso. Itaman lang na nakita ti kasjay at jar ni Albert. Anya? Kasano nga rudan? Anya ti aramidan ta? Nalpasan. Nakasarita tamad ta ni Laika. Saan ka di? Amado, Pudno kinunakan ka baybayan ta ni Albert iti kayat ng aramidan. Nang runa, kat talaga matakayat na matuloy ti plano na foundation. Ket nilay ka ti maysa kadag iti tulungan na. panagkunam, ituloy na nga ta at tulungan nilay ka. Kabisado ko ni Albert. Sigurado nga ituloy na ti plano na. Makamumata nilay ka mang tungpal iti naibilin kan kwa na. Amado, Napuskul mat unay ti rupa nilay ka. Nugundawayan na pailaeng ti kinasingpet tayo kan kwa na. Nanggag ko tinagsaritaan da senyor kat senyora. Iso na laang,
Tasaan aklaro kanyak ti kayat da asawan. Apay akas jay ti saritaan da. Anya ti plano da. Diyos ko. Sapay lako ba? Tadi mo baybayan ni Laika. Nana si Ma? Ay, por Diyos. Apay ang nana. Ay, kasano? Ada ka magayam iti likod ak Laika. Ala, apay, di yun adlaw nga inasitgan kayo? Ay, saan? Iso nga rod anak laatak. Kasano, naunag naming unay ti pampanunutin nyo. Apay anya? Ay, si Kati makagapo. No apay nga agpampanunutak iti naunag. Anya? Apay namin, nana si Ma. Marikrik na. Saan kami man ang nagkikinaawatan kadag iti dadakkel ko? Gapoy ti plano. Ngam nakasagana. Adagon iti husto atawan. Adan bukod ko anakam. Mabalinan nagdesisyon na kiti bukod ko. Nga oray tsak ikonsulta kadakwada. Di dakit yagyaman. Tayom uman ko pa'y kadakwada na titar aramida. Nakaibot ako ni Tikari. Katrumbang latong palag daytan. Diyak itulo kalapdan da mamakan pa pati amin na plano. Nang runa katawan mo titakas nga aramidan. Naglaw ko talaga adesidido nila ikang agadan. Isa rumbang lang atong palag din ako nakunwanan. Katawan di makalapit kanyak. Nga oray pa'y lagi mismo adadakkel ko. Amundan? Saan arumbang ter aramidam? Anya ti kayat mo asawan, Misty? Tarikat nulaplap dam tiriknam. Ha? Ang mga nanyan toket titi mapasamakan ka. No agtultuloy ti kastangar aramidam. Si kamot lang ti marigatan. Ha? Si kakit di mat. Anya ka di dahito nga ibagbagang. Diyak amon anya ti kayat mo asawan. Okay, adakan ka dahit nadan. O sige, umuna akong arumor dito yung office. Total, nalpasan ti office hours. Addan ti anak ta, Amado. Karidad. Ang kagaamangan no kasarita na ka itinalapat. May papan itinakunamkan kwa na itinapan kay di opisina na. Di kagdanag. Nakasagana akon. Alag iti diplomasya ti amin. Amado. Kas itinakunakon ken ka. Sa balitan ti ugali ni Albert. Saan na nakas idi nga aramidan na latan no anya ti mapanunot na. Iso adi ka matanagan. Awan ti rumswa asana nasayat. Sabay na kuma, Amado. Agtalik ka kanya, Karidad. Siya ti makaammo. Nakaragragsak ka simbang patiya. Of course, Papa. Anya ti makagapo? Mabalin na mamuan? Saanan, Papa? Di mo namuan. Umdas kumakan-kan anaragsaka. Day tama ti kayat mo, saan ka di? Natural. Uray asino anagan na. Tarigagayan na ti kinaragsak ti anak na. Oo, di maragsakan ka kumalatan para kanya. Talaga maragsakan na. Iso na lang ta... Diyak mawatan, no, anya ti reknak iti nakita kalangam ita. Kas itinakunakon, Papa. Umdasan ang maragsakan kayo itidjar ko ita. Excuse me, Papa. Inakpay agpalas. Sige, ha. Anya nga ta tinapasama. Apay nakaragragsak ti anak ko. Adda nga ta pakainaigan, tikinid daw na kanya. Abay-bay akon nga iso ti makaammo. No bilang ta saan amatuloy titulagan mi ka ni Amado. Nagsayatan no di nan tarigagayan pa'y amatong palda dya tulagan.
Pakaragsakak unay dayta. Laika, Ha? Senyorito Albert? Adda ka di pang ibaunan nyo kanya? di na kumaliklikan. Amo kang pilipilit ka lahan. Ha? Amo kong ti amin. Kinasarita da ka dagiti dadakgal ko. Ngam siya kung ti mangibagbagakan ka. Saan na rin pangaliklikan na? Anya? In ka rin nagtalit ka kanya. Saan ka di? Kinasarita ka. In ka rin nagtalit ka kanya. Nga oran niya pa'y ti mapaspasama. Agtalit ka kanya. Saan ka di? Uungan, Albert. Nakasta nga rin. Panakli kami ta. Di nakliklikan. Diyak kaya ti makabasol. Apay. Maibilang ka da basol. Nagbalin ka na singat kanya. Albert? Sumbatan na ko ma. Maibilang ka da basol. Nagbalin ka na singat. Dakas ka di, like na. Saan? Maglagayan. Apay nga tatong palang dagiti dadakkel ko. Dahil tati maibilang abasol. Tijak pa nagtumpal kadakwada. Amkam nga amangan na niya ti mapasamak din ka. Amkam na amangan na papanawon da ka. Gusto ka din. Tijak ilibak. Pwes, siya kung ti mangibagbakan. Saan to ang mapasamak dita? Ha? Saan da ka mabali na papanawan? Kapulang ti pan nakisiningid mo kanya. Katkas na ikarit yun kay di. Agaday ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Natangkan ti ulo ni Laika. Imbagak lang aruden kan kwa na aliklikan na ni Albert. Nga makisarsarita manan iti anak ko. Amado. Apay ka di. Kita ang ida. Nakapaspas na ti panagsarita da. Natangkan ti ulo day taababaunen. Amado, amangan no ni Albert ti masidagkan ko na. Oh, Madanaganak, amangan no anya ti mapasamak no kaungat mo ni Laika. anya ko matipagdanagam. Laglagi pa. Data ti amo iti day ti abalay. Data nga rod ti masurot. Tandaanam dayta, karidad. Talaga anaturad ni Albert. Nang runa no am mo na akarbangan na, kan karbangan ti asino man ti ilaban na. Nana, Katrumbang nga agbalin kamat anatib karlay ka. Laglagi pam, numatuloy ti karikan ka ni Albert. Kaya rigan nan mangrugi pay laang ti kadagsenan adawel iti biyak mo. ha? Kasapulan tinaan anay akirad ti pakinakam. Tapno malabanam dagiti panubok adumtang. Nangro na dagiti panubok nga itdan ti mismo anaganak ti tao amang tulong kan ka. Tantanda anak dayta, nana si Mang. Amok nga agbalin asadag mo ni Albert. Gaputa sigurado adi nakabaybayan. Ngam ipalagip ko kan ka. Ti Diyos ti kang runaan apagbalinam asadag mo. Tanukumpet ka kenkwana. Di na kanto ibwal ti anyaman adawel ti biyang adumtang kan ka. Ni Don Fausto. Ay. Hello, sir. Don, adala kayat ko sa lodsodan kan ka. Anya dayta, sir?
Naragsak ka na ko simbang pet. Kaya't ko amamuan doon niya tinapasama. Ha? Kasarsarita ka, Dan. Anya tinapasama kay opisina. Kwa sir. Awan mo ti amok. Para kanya, kasla gagangay laang nga aldaw ti trabaho. Awan ti espesyal ana pasamak kay opisina. Sigurado ka? Uwan sir. Nala, dahil lang. Bye. Bye. Ay, naragsak ka no ang nagawid ni Misty. Sakbay ang nagsina kami ijay office. Sa bali tinadlaw ko adyan na. Kaslad dati kayat na amaamuan manipod kanyak. Narigat ka no laplap dak tiriknak. Kayat ka di asawin dayta nga agayat met kanyak ni Misty. Yun, mas kulangan dagito yung inawak at hanggan. Mabalin kong tunti mapanaginan na. Naaramid ko amin na natrabaho. Imunan ni Nana si Mang ikisilid mi. Isanas ka nga idalimanag ko pa dagito ay. Nasaya tadda ka pa ilang dito yung kumidor. Senyor, da kayo gayam? Ada ka di pa aramid yung kanyak? Talaga akas la pamilyar kanyak tilangan nilay ka. Ngam, apay atsak malagip. No sa dino tinakakit kita kan ko na. Senyor? Di mat imbiling ko kan ka. Aliklikan na. Kasta ka di, papa. Senyorito? Laika, mapan ka niti silidyo ka ni Nana si Mang. Ngam, Agtungpal ka kanyak, Laika. Akin na nakan. Ala, tong palam tibilin ti anak ko. uwan, senyor. Sige, senyorito. Papa, saan nakasukir nga anak? Ngam depende dahi tayo kaya't yung aparamit kanya. Iso na lang, tanumarik na kasaanin ang nasayahan. Lading ite. Syakti umuna amang tubngar kada kayo. Naimbag man ta di mo tinutupan. Karidad. Dahito yan ti bagbagak, amado. Sukiran na ta ni Albert, gapo iti dayjay alay ka. Panagkunag kat kayat na lang ang matungpal ti Karina. Ha? Naibaganan kan ka, saan ka di? Pagadalon na nilay ka. Nalabit na sa una matanday ta iti babaunan tayo. Kat nulapdan ta ti kayat na. Iso ti mabainan. Ngam sigurado ang nakarkaron nga agbalinda ang nasigad. No ti lang kinasingad da. Panagkunag katawan ti parikot. Ti makuna parikot. Kat no aglabas tupay dita ti mapasamak. Anya? Panagkunag kat dahi talangan ti aktanam ta mapasamak. Karidad. Tagayang tinapasamak, Laika. Uwan, Nana. Madanagan nak. Ang mga noon niya ti mapasama ka dagiti agama. Di ka danag. Imposible mat nga agdin ng randa. Anya nga tano amot nga niya ti mapaspasama. Ay, saan kan arumwara? Syaklatan. Nana. Siya kun balasang ko. Dito'y kalaangan. Aginggat mabalin. Diyak kumakayat ti agong at taamangan noan niya ti mapasamak si Mang. Ngam kasla diyak malapdan. Senyora, siya kun agpakpakaasi kada kayo. Noan niya man tinaaramid ni Laika. Pangaasiyo, pakawanan niyo kumahan. Nabilin matan saan ka di? Kan oray sika.
Naibilin kan ka asikat ti mga sikaso kan ni Albert. Kinapudno na, tungtong palan ni Laika tibilin niyo. Tadi na kaya't ti makabasol. Hanggang ni Senyorito Albert. Diun ituloy si Mang. Jak mama ti apagtatakunan ni Albert dayjay alay ka. Senyora? Agyaman dayjay alay ka. Talikliklikak tinakdakas ama pasamak. Tanusan. Talaga nga isu ko ma ti pagpapasak. Madlaw nga inspirado ka, Dan. Rumbang laang, Misty. Good. Kasta ti kayat ko. Kasayaatan numarugyan ti agsapa iti good vibes ang kunada. Kasayatan nga agpay so dayta, Misty. Misty. Apay nga agisam ka. Awan. O sige ha, inakon iti opisina. Ad na agar-garyan ka, Dan. Aging gaadi kanton makaliklik Apolos. Naladaw tong ti amin, inton maduktalam nga inaramat ka na. Saan kanton ang makapagkadkad Apolos? Gapo ka di tinapasamak iti rabi. Iso adi ka na pan ng opisina, Albert. Jack, kaya tapagarupan niya bay bayak din talag yung kanya papa. Ngam nasapang inawagak ti sekretarya. Nabilin pa. Albert. Jack, kaya nakarkaro pa iti mapasama. Iho. Pampanunutan milang kini mamam ti pagsaya atam. Simple lang mo ti may bagas papa. Awan ti dakas itar aramida ka pa ng tulong kanilay ka. Narigat ka di ang maawatan dayta. Albert. Pangaasiyo papa. Saan tayo napadakkalan dayta apana? Nagsimple lang mo tar aramida. Kan may sa. Awan mo tan di sabsabali. Kasla subsubadak lang ti kinaanos kan kinagagat nilay ka anag pa ay ababaunan tayo. Sige. Sardagan tanda ti asaritaan. Awan tinasayata pagtungpalan na ito'y. May salang tigid dawag. Di mo baybayan ti negosyo nga intalek ko ken ka. Sigurado ka kadi iti dayta, amado? Patyanak karidad. Amok ter aramida. Nakarkarong agpagunggan ni Albert no kontraen tati kayat na. Noan niya ti kunam, agtungparak lang ta. Nasayaat. Ulitek. Naske na malukoy ta ni Albert ititulagan mi kini Fausto. Kat no kanayo nakasubang ko, mapukaw ton tinamnama nga umanugot pa iti anak ta. Ititulagan mi iti ama ni Misty. Kasanon no saan tulat tangag tungpal ni Albert. Itil aksid ti panang panoy-noy takan kuan. Di tanto siguron nga agtignayak karidad. Dan, ada ka di ti amom may papan itinadamag ko ang foundation na kayat arogyan ni Albert? Naibaga na kanyak dayta idi. Jak pagarop apatuloyan na. Panagkunam, makatulong nga tano kasaritak ni Albert? Kat ibagak akayat ko ti tumulong para iti foundation a plano na nga ibangon? Misty? Oh, apay Dan, ada ka di parikot? Ha? Awan Misty. Awan ti parikot. Sigurado ka? When? Anya nga rod iti panagkunam? Magustuhan nga ta ni Albert no makitinulungakan ko na? Kwa. Ay. Jak amo Misty. Jak amo ti sawa.
Laika, mariknak nga dapay la tensyon diti pagtaengan dagiti amo ta. Nana si Mang. Iso apang nga asim, an nadam ti amin agaraw mo. Kat no mabalin, liklikam payla ang ti umasidag kan ni Albert. Bayam atsak payla ang ti umasidag no ada pa aramid na. Matungpal, Nana si Mang. Jak kayat asika ti pagpupudutan da. Nang runa da senyor kad senyora. Di kay agdanag. Tungpalat ti bilin nyo. Nana? Apay anak sanay kayo itinaunag. Dimteng ngaminan ti pagdandan agak. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan? Mangrugin ti ibagbagakken ka. Adawel ti biag. Ha? Iswa ka na yun nga ibagbagak nga agbalin ka kuma anatibkar. Iti kasta, mabailam asarang tenday to'y apan nubok ti biag. Ikari, Nana si Mang. Agbalinak anatibkar. Kat ikarik. Ti Diyos ti pagbalinak asadag ko. Tapno agbaligi ak amang sarangat kadagitoy apan nubok. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Albert, iho. Kagura na kami kadikan ni Papam. Saan kayo akagura, Mama? Iho. Ti inaramid yu ti kagura. Amumat akayat milaang asumaya at ti masakbayam. Panagpunayo ka di, kat makatulong kanyak ti inaramid yu. Albert. Makapaupay ti inaramid yu, Mama. Ngamjak pa iluyo si ti panakaupay. Patibkarek ti pakinakam ko. Iti kasta, agbaligi ak kadag iti plano. Kastamot at talaga ti kayat mi. Ti agbalin ka, anatib ka. Ngam sana pa ng patibkar ti inaramid yu, kunak manan. May sa dadya awagas ti panang kontra iti napinta sa plano. Ngam kasi tinapala. Sana ka pa-apekto. Ituloy kong aramidan noon niya damok arambal. Itaman pa'y nga da umawag diti pagtaengan da senyor. Inaksong batan. Natividad's Residence. Hello? Nana si Mang, nipistira ito eh. Senyorita, da kayo matgayam. Ni ka di senyorito Albert, ti kayat yu ama kasarita? Kumana na. Saan ko ngamin ama kontak ti cellphone na? Imawag ak iti opisina na, ngam saan ka no asimra? Ay, mabiit lang nga rod senyorita. Ipakaamok ka ni senyorito, ti aawag yu. Ni Misty, kunam si Mang? Wan senyor, saan ba't akayat ni senyorito asong batan? Adda ka no araramidan na. Nagpambarlakit din ni Albert. Senyor. Ala, sana balen. Mapan ka ni Jay Comidor. Siya kunti makisarita kini Misty. Nagbayagmat kan anapan nangayab day di abakit si Mang. Makapasurun ti aguray. Hello, Misty. Ha? Tito Amado? Siya nga Rodi ha. Pasensya kan. At napaparami ko kini Albert. Naskan nga iras na rejay. Iso adi nakamasango asong batan. Ha? Kasta ka di, Tito? Waniha. Kasapulan ngamin una yung rejay para iti negosyo. Apay aya iha. Ano ti masapul mo? Naamuak a plano ni Albert na gibangon iti foundation, Tito. Napanunot ko nga ang mga makatulong ha.
Kayat ko kumama kasarita, may papan iti planok apa ng tulong kan kwa na iti foundation. Ngambisi mat ganyam. Tinasaya at iha, umay ka dito ay kalpasan ti trabaho. Tapno makapagsarita kayo na impag. Okay, Tito. That would be great. Sige, kasta lang arudan ti Aramida. Bye! Amangan no karkaro amasuron ni Albert. Gapo iti panangawis mo kani Misty dito'y balay, Amado. Karidad, nasken na maya si dagterit na da iti tunggal maysa. Tapno agsubli ti sigod da kinasingad da. Inino ti aramidan ta proseso. Santa kalatan ni Albert. Iti kasta, saan tayo ngagririri? Sika ti makamu. Patsa kadakal pay lang tinamnama. Amok ngagbaligi pay lang ti saritaan mi kini Fausto. Marikrik na dayta, Karidad. Sapay la kuma. Ket no mapasamak tun dayta, awan to napulos ti parikot. Saan nagtumatan ama ibabain kini Panyero, Fausto? Agsagana ka, Dan. Ha? Apay, Misty? Sikat ikakuyog ko ama pan ijay ayam da Albert after office hours. Ha? Anya ti aramiden ta ijay? Mapan ko kasarita. Kayat ko, kuyugan na. Mabalin ka di, Ha? Di mo ko naan adi na kuyugan, Dan. Kayat mo ngagmay-may saak ama pan ijay? Di ka mabalin abay-bayan ngagmay sa. Kuyugan ka. Very good. Kayat ko day tangain sungkat mo. Agyaman na ka. Misty? Kat sapay lang ko ma, taagbaligi tinapanunot ko. Itikas na, maurnos matanti amin kada kami kini Albert. Napintas dayta na panunot ti anak ko, Amado. Parang no makapagsining damanan ka ni Albert. Dayta mo tinamnama, Panyero. Awan mo't sigurong timako namin ti banlag ni Panyero. Mismo pa yan at anak ko ti mangipampamuspusan iti amin. Panyero. Oh, di mo kumay kan iti sabali kay papanan tinaybagakan ka. Ibagbagak lang, Ted Paiso. Maawatan ka, Panyero. Sapay la ko mga rod. Tadaytan ti pangrugyan ti pan nakasimpati amin. Dinak man na kinasarita nga imuna ni Papa. Albert, iho? Dinamag na kumapay mat kanya. Noan niya timako na. Apay nga pinaumay na nadagos dito'y balay ni Misty. Iho. Pagsayaatan ti panggap mo nga ibangon na foundation, ti pampanunutan ni Papa mo. Nalapit nga impakarup na amaragsakan ka iti kastiyay anak ko na ni Misty. Mama. Apay, iho. Di mo ka di kaya ti panakitinulong ni Misty? Di mo magustuhan ti kasjay a plano na? Apay kiti nasaan? Ngam ti saludso. Naimpusuan nga ta ni Misty iti kasjay a plano na. Ha? Ang amal ha? Sangwak ni Misty. Iso na lang, tanumarik na kada sa bala pinser na. Lating ito. Pabain na, nga oray pa ino nakasango pa yan. Inyawag kayam kada kayo ni Tito Amado dayta, Papa. Wan iha. Iso ngay mayak dito itap no amwak no anya talaga ti planom. Papa. Desidido ka kadi. Wan, Papa. Ala, no kasta nga. Suportaran ka iha. Ibagam kanyak no anya ti maaramida. Kabagala kon daytoy, Papa. Saan mat nga iso tinarikititos launay? Kan may sa, pakitinulong at lang. Ni Albert ti kang runaan nga akin proyekto iti daytoy. Basta no anya man ti kasapulan. Ibagam lang kanyak. Tas idada anak amang ipaay.
Laika, naskan amasapa ta amang isagana para iti pangrabii. Nana, Tulungan nakton. Ngam agyan kan tulangan ijay silid tayo no umay ni Senyorita Misty. ha? Day tatimbaga ni Senyora Caridad kanyak. Adda ka no napatag pagsaritaan da kan ni Albert. Kat dituyen amang rabii. Sige, Nana si Mang. Amumatan no anya dagiti espesyal ama isagsagana no adda ni Senyorita Misty. Saan ka di? Uwan, Nana. Siya kundi makaambot. Masaya at mo't na nagpakuyog gayam ken kati anak ko, Dan. Sir Fausto? Sakla kumantimang kuyog ken kuha na ama panijay. Agam madadagiti banag anas ken aliklikak. Jakanin kayat nga darum so adimi pagkikinawatan. Ha? Kas kumaitian niya, sir. Di mon damagan. Pasensya ka sir. Sigurado a komplikado ti ibagbagayo a sitwasyon. Saan ka di, sir? Pagkunaan. Gaputa saan nyo akayat nga ibaga kanyak? Jagla kayat asabali ti pagawatan. Amumot siguro ti kayat ko asawan. Uwan, sir. Jakon agdamag pa'y. Masayat nga ron. Ala, makaamukan ka ni Misty. Di mo baybayan ti anak ko. Iho, mabalin ko akasarita ni Papa no saan mo Saan, akaya. Mama? Di nakpagdanagan. Awan ang yaman na daydoy. Albert, Magustot mo ket, no talaga na impuswa na tumulong ni Misty. Ngam kasi din ako na. Pasensyahan da ko ma. Tanumadlaw ko sa balit ipinsan na. Talaga pa ba ina? anya, Amamunak mama. Noan niya timbagal, isot aramida. mawatak iho. Nga mamati ak nga awat ti dakas ang mapasamak. Amok nga mina talaga akayat ni Misty, di makitinulong kan ka. Nakagtang Misty. Oh, apay akas ta teacher mo. Ha? Agim imon ka kadi, ha? Ha? Ni. Anya ka din dito nga ipagpagang, Misty. Anya nga agim imon. Naku nga. O alan, dumsaan tan. Tapno makapagsarita kami kini Albert. Maragsa ka na kiti plano mo, Misty. Nakasagana ka mangawat iti tulong mo para iti foundation ko. Nasayaan mo kasta. Agyaman akmat, takayat mo ama tulungan ka. Namnamaak aday tuyan ti pangrugyan tinasaysaya at pay apanagsimingat tamanan. Albert. Misty, Pasensyakan ka dagi tinaaramid ko iti kalabas. lipato mo dagi jay. Okay. Agyaman akmanan. Dan, mapantan. Sige, Misty. Albert, mapan kami. O sige, Dan. Bye, Albert. Agyaman akmanan ha. Okay, bye. Mapan kami yan. Sige. Madlaw ko kat nasingidin itong galmay sa dadan ken Misty. Kaslab dapat kiti nagkinawatan ba? Masayat man. Tapno sa ano na matungpal pa'y titulagan dagiti naganak kada kami ken ni Misty. Kaskan ka. Maragragsakan akmat, iti na imatanga kita, amado. Wan nga root, Caridad. Talaga dakal pa lang tinamnam ang matungpal titulagan mi kini Fausto. Amado, Jak mas baalan tiragsak ko. managkunag, masulbar matlangan ti parikot mo. Ti kadakkelan aparikot ko kunama. Amado, Talaga ti pan nakatungpal titulagan mi kini Fausto ti kadakkelan aparikot ko. Agamita, kasla makit kita kon.
Awanton ti parikot. Mala, mapanak iti ayan ni Albert. Kasaritak jay anak ta. Nagaragsaga ka anak ko. Papa? Kamaudyanan na. Nagtunos kayo matlangan kini Misty. Amok nga agbalin na nabaligi ti plano yo a foundation. Awan mo ti da kasi ti tulong nga enjaya kanya ni Misty, Papa. Awan nga rin ti rason, tap na pagkad-kada. Barang na dahi ti nagpaison ti pangrugyan ti panagbaliw na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, iho? Papa, kabisadok ni Misty. Nadaramidan na nasayad, sigurado. At dalaki di padpadaanan na akatukad na. Kat dahi tatirumbang nga sa gana. Anya? Iho, anya ka din dahi tangay pagbagam. Nabayagan nga amom ni Misty. Nagkaubingan kayo. Dahi tangarod kat, Papa. Nabayagan nga gamamu kami. Isong amu kong tipod na aburik na. Amu kong nadapang panggapin ng aramidan when awan. Albert? Iso adidak mo siguro mapabasol pa eh. Naapay nga dalata pa nagduwa-duwak kan kwa na. Takas itinakunayo. Am mo kon ni Misty. Itay-pay anak kapanaw ni Senyorita Misty. Apay adi ka pa'y lamatagtagari, balasang ko. Diyak man mo, Nana Simang. Kas lang amin, dati sa baling nagparparik na kanya. Ha? Kas lakit din, dapat padaan na kapasamak. Ramjak mo't amo noan niya. Madanagan ka kadi. Gapo iti pagteng, adi mo mo't amo noan niya. Saan mo at Nana? Ay. Oh, apa yan, Nana? Awan, balasang ko. Nakaang saklaeng itinalukay. Ha? Alanlay ka. Tulungan nakit din nga agidalimana. Okay ka kadilaang, Misty? Diyak mo't nakita itay dayjay alay ka. Ha? Apay nilay ka? Nadamag ko lang. Diyak namin nakita itay ije balay da Albert. Di mo't babaunan da dayjay. Katrumbang na kumaakanayon nga addang agserserbi kadagiti sanga ili. Ang mga damot na patag nga ipapaarami dakin ko na. Isakit mo kadimat dayjay alay ka. Dan? Ani, saan, Misty? Sinong batak lang ti saludson mo? Amangan nga ming no kasuron nakmanan, no awan man lati maisungbat ko. Pasensya kan, Dan. Awan anyaman na, Misty. Ngam, mabalin ka di amaamuan. Ape akas lang napudot ti ulong. Anya ka di ti mapaspasamakin ka. Panagkunam, pudno nga ta, ti paliil ni Albert. Kaslajak patyan, karidad. Ha? Amam mo ko ni Misty. Nasingpat na dya balasang. Kasmatla iti amana. Amado. Ti kayat ko amamuan, ket nupudno ti atap ko. Nga mga no agar aramid lang iti rason ni Albert. Tapno makaliklik iti plano. Anya? Saan nga imposible apod no timbaga? Iso paliiwag dyan akta. Diyak kaya ta makaramid iti desisyon a pagbabawian nanto iti tong palbiag na. Basta imanugot ni Albert. Siguro to naragsak ka, iha. Of course, Papa. Ngamin, matulungan itinapintas ang plano na. Kan may sa, padyak akayat mo matitungulong. Saan ka di? Siyempre, iha. Apay kid dinasan. Panagtumat ngamin. Kat, nidan. Kunak man, no, kinuyog na ka. Juan, Papa? Ngam nagsina kami itay nagsubli kami di opisina.
Imbatik namin ijay ti kotse. Iso napan ko pa ina, na? Anya nga rodon ti pampanunutom ita, iha. Awan, papa. Urayat ti anyaman nga ibaga ni Albert, may papan iti project. Di ka pa'y lakit mangibangon mo't iti bukod mo. Anya ka kadi, papa. Sa bagay. Mawatak mo't kit di no apay akas ta ti planom. Ket maragsakan akmet paraken ka, iha. Jak mawa at tirik na, nanasiman. Ne, anya ti kayat mo asawen, Albert? Kaslag duwa-duwa ak mo na nangawat iti tulong ng jaya ni Misty. Anya, hanggang apay, baro. Panagrig na kami kat. Kaslag na sa bali apanggap na. Anya, ay por Diyos. Anya kumangay. Dahil tama ti Jack mo. Ngam talaga sa bali tagparparig na kanya. Tinasayaat, paliiwam anaimbag. Di mo itulok ang mairaman ka amadaksan. Gapulang itinuan niya ama di apang panggapan ni Senyorita Misty. Nagsapakan anak karubuat anak ko. Kasapulan, mama. Adong amin tinaskin nga sigaso kita. May papaniti negosyo, wano iti foundation. Agpada, mama. Nakaturog pa ilaan ni Papama. Diyak pa riniing. Baybayan nyo lang. Tapno makainan na. Albert. Mama, pasensya kayo na. Ngam amangan lumala daw. Nas ka na mapanakon. Baliwan tanto lang tayo sarita. Pasensya ka na talaga. Amo ka din ni Ma'am Misty dahil ka pa nagsarak ta, sir? Diyak kayong bagbaga. Apaya nagsinay kahit tinaunay. Kasla aburido ka. Amgak lang amin, sir. Amang ano kaungit nakmanan, magsubli ako na di opisina. Anya ting pakadamayakin ko na. Imbaga nga dala na patag-atawa sa rakag, sir. Imbagam asyap. Diyak nagdakamat itinagan, sir. Ngam amoy mo ni Ma'am Misty. Nang rona nukas dyan nga dati pampanunutin na. Sapay bugkawan na latan tiya, sino man akayat na bugkawan? Imbagak matan kan ka. Awatem latan dyan anak ko. Pala, dumngag ka. Ta ituloy konti kayat ko nga ibagakan ka, Dan. Nagpipintas man ang dagiti orkidya ni Senyora Caridad. Talaga anas kanya inaldaw ang mataripato dagitoy. Tapno agtali na agti kinapintas da. Laika. Senyora, ada ka di pangibaunan nyo kanya? Awan? Awan matkiti. Senyora, Nagasursurwam nga agtaripato kadagiti mula? iti day dinanang ko, senyora. Nalaing amin a hardinera day dinanang. Kasta ka di. Day ka tagpaiso, senyora. Nasursurok mo tan tagtaripato iti mula. Gaputa kanayon asyak ti kadwana idi. Laika, may salaang ti ibilin ko ken ka. Gameng no ibilang ko dagiti mulak. Nang runa dagiti orkidya. Nga as-asikaswam ita. Jak kayat amadadaol da kita. Tano mapasamak data. Ibagbagakon. Dakas mat ti mapasamak kan ka. Napatigsakit iti kagaram, Dan. Siyak pa yun na mismo ti sinarong karam dito opisina. Kaya ko lang ay palagipin ka tinaibagak idin, Albert. Ti may papanitirik nam ka ni Misty? Kasta ka di? Dan, lalaki ak kinasaritam. Agayon ta. Kinid daw mo kanya kasaan ko maamaamuan ni Misty ti amin nga impod ng kanya. Isungarot ti matungpal.
Agyaman no kasta, Brad. Ita. Siyak matag saludsod. Anya day ta? Kaya't ko amamuan. Anya talaga ti plano ni Misty. Ha? Plano? Anya ti kayat masawan? Kabisado ko ni Misty. Amok nga daplang planon na. May salaan ti amok, Albert. Kaya't nati tumulong iti bangunap a foundation. Nasayat mo basta. Kas iti nakunakon. Agayim tadan. Kat agtalagak iti dayta ngay bagam. Di ka makapaglibak, Laika. Nakitak a kinasarita na ka ni Senyora. Anyat imbagana. Nagungot ka di? Saan, Nana si Mang? Di kagdanag. Balasang ko. Binilin na pla ang anas kan nga anadakdag iti orkidya na. Kasta gayam. Napalalo ti panangipatag ni Senyora kadagiti mula. Nang runa dagiti orkidya. Amok dayta, Nana. Ang nosyakla amaysa. Awan apulos ti pagdanagak maipapan iti panang taripatom kadagiti orkidya. Kabisado ka nga binen. Katakluna. Ultimo syak, jak kabailan ti aramidam. Nasikor ngamin at taripatuan dagiti mula. Nang runa dagiti orkidya. Saan mo't, Nana? Basta ti importante, ipatag mo na niya ti aramidan. Sigurado, awan to tinasikor para kan ka. Kasayatan siguro numapan mo kasarita ni Misty. Ha? No ko na makaslagdwa-dwa ni Albert kankwana. Si kangarod ti mangiparik na ka ni Misty, ngawan apulos ti panagdwa-dwam iti inchaya na atulong. Huwan ngagpaiso. Kasayatan ti kasta nga aramidam. Tapno marik na ni Misty nga da serbi ti aramidan na. Narigat no ti amuna kat mapilpilit laang ni Albert anangawat iti tulong na. O sige, Caridad. Siya kon ti makaamo. Adda ka matlagayam dito, Hidan. Aha, Misty. Ada ka di bagang? Naplapanam ka di manan. Di ka makapaglibak kanya. Amok, arimor ka. Nagpakadakmat kin ka. Saan ka di? Imbaga nga da importante atawa sa racket. Yung apay ang nagbayad ka. Pasensya ka. Sino nga min ayat ti sinarak mo? Ni Albert. Anya? Apay. Anya timbagam kan ko na. Misty, di kagdanag. Kinasaritak laan kas may sa alalaki. Jak namin kahit apagduwa-duaan na ka. Iso anak pa anak mismo iti opisina na. Oh, Tito Amado. Jak lanam namain nga umay kayo diti opisina. Kaya't ko lati personal nga giaman kan ka. Gapo iti panang tulong mo kini Albert nga anak ko. Awan anyaman na dayta, Tito. Amom iha, maragragsakan na kitar aramidem. Kat da ito iti makuna. Suportaran ka iti anyaman a planom. Nung anya ko maaplano, Tito? Urayan niya. Basta ipasigurado ken ka. Suportado ka. And that's final. Sana na mabaliwan pa'y dayta nga imbagakkan ka, iha. Agyaman na, Tito. Okay. Diyak nga rudan agbayag pa'y. Kaya't kumata sa kong karanti amam. Tadda na pateg a pagsaritaan mi. Inamnama kong tiyo umay mo, Panyero. Tainyawag kanyak ni Misty. Panyero, naggapo ka kanon ni opisina na. Nakapagsarita kayo kanon. Agpaiso day ta, Panyero. Nakaragragsak ngay mawag dyan ako.
Gapotay bagam ka no, asuportadom iti anyaman na plano na, Panyero. Day damat ngamin ti agpaiso. Kan iso ti rumbang. Nas ka na suportarag dagiti ubing iti anyaman na aramidan da. Saan ka di, Panyero? Maragsa ka nakmat iti kastaan ako nam. Iso na laeng. Sasabalin tukit din ti mapasamak. Panyero? Di ka masaksakitan, Amado. Itaypay lang namin. Sabalin ti puloy ti angin. Kat makita akas ladihado ti anak ko. Come on, Panyero. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amumay, ti anak mo ti kayat ko. Sapay la ko mangarot. Tapno awan ti dakes amapasamak. Panyero Fausto, agi pang pangtaka ka di. Amado, saan ko nga ugali na ita? Kat may sa, naggayam ta. Iso na lang, tamaawatan nakmet kuma, no makaisawang akman iti medyo nadagsan. Ngamin, anak pun ti masaknan. Gatjak kayat amapasakitan, ikakaisuna nga anak ko. Sabagay matkit di kagdanag, Panyero. Maawatan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyora, adto yan ti pinatimplayo agatas. Idi sumlat ta dita. Wen, senyora. No, adapay masapon yun. Adak lang iti... Mabit laang, di ka pa'y pumanaw. Senyora. Ala, agtugaw ka, like ka. Agyaman na, senyora. Anya ka diti may paay ko, senyora. Anyat nalpas mo nga adal? Nagpatinggak lang iti high school, senyora. Diyak pa'y nakaadak iti kolehiyo. Anya? Dakkel nga rod ti mabusbos ti anak ko, amang paadal kan ka. Ha? Ngam anya nga rod. Nakaikadangan ni Albert. Narigat mo't no kontraan mi pay. Tama nga no anya pay, ti mapasama. Nagkapugayam dito ni Sir Amado? Adalain may naimbaga kanya? Nga anya? Si Kamat dan. Naskan ka di pa'y lang ang adamagang? Ha? Sige. Tapno di mo mat ko na. May papahan iti foundation ni Albert. Ha? Nagyaman kanya? Gaputa nagdisnudo ak kano amang tulong kini Albert. Inaramid mo lang ti amom arumbang. Saan ka di? Wan, agpay sa date awan ti sabali pa'y apinsar ko. Kaya't ko laang ti tumulong. Apay ang nagbayag ka anapan lang ter itigatas ni senyora. Pasensya ka, Nana. Adapay ngamin imbaga na kanya. Ha? Ngam, sana bale, tadinak mo't kinaungan. Kasta aya. Ay na, unak manlakit din. Oh, apay nga rod ang nagsenaay ka. Kuwang amin. Nariklap lang nga kasla sana kayat ni senyora ti panang tulong ko makanyak ni Albert. Ha? Ngam, awan anyaman na. Kas itinakunayo nga rodan. Naskan nga agbalinak anatibkar. Katrumbang laagon udak ti arapaap ko. Anya to? Namnamag asa na makaapektar ka na ti saritaan ta, ha? Awan anyaman na kanya, Panyero. Saan ko asintiren dagiti nasaom? Agyaman akit di ta nagbalin ka anapod no kanya. Sipod pa'y idi.
Amumon ti kinaprangka. Saan ko ngayon libak dayta? Panyero, Ket namnamak ngagtali na adlat tamat ti kinasingit ta. Kas tamutan ti pamilyata. saan tong agbaliw dayta, Panyero? Nasayat launay no kasta Panyero. Kasano nga ruden? Patuloy kon, Panyero. Ulitek, agyamanak ta nagbalin ka anapudno kanya. Dakkel sa launay ti kwarta akayat mo nga itulong iti nasawa foundation, Misty. Anya ka Dan. Numang rugi ka iti kastoy a proyekto. Talaga aka sa pulam ti dakkel agatan. Misty? Kan maysa, kayat ko amapunas ti panagduadwa kanyak ni Albert. Ha? Iso nga oray mano, nakasagana amang ipaan. Ipariknak ki ni Albert, asaan arumban nga agduadwa kanyak. Oh, apa yan nagsanay ka itinaon na? Awan, Misty. Di naklatan ikas kaso. Napanan ni Papa? At dalain na si kaso na, iho. Kasta ka di. Amumatan, uray no si Kanti nang ipabaklayan na iti responsibilidad. At dalat na iti negosyo da kan ni Fausto. Nga as-asikasun na. Maawatak, Mama. Kanamog mo titan. No apay adanda ni awan ti oras na kada tayo idi ni Papa. Anya? Saan nga minasinsinan tagpataray iti negosyo? Nakiro. Nasken na nakatutok ka. Lumabalin. 24 oras nga sa asikaswan. Albert. Iso nga ita. In-ino to na maawata. No apay akas jay idi ni Papa. Apay nga ro na nagsanay ka itinaunag. Tila nga minjak maawatan, Mama. Kat no apay ang aramid na idi tinagbabae. Ha? Anak ko, pangasiman. Saan ta ko man apagsaritaan dayta? Pasensya ka, Mama. Nadakamat ko lang. Kalat lang amin na naipalagip kanya. Ngam kasi din ako na. Saanin ang maulin. Ni Misty. Hello, Misty? Albert, pasensya ka na. Nakadisturbuan ka rin. Saan, Mat? Awan mo tararamida. Nakahawag ka, Mat? Kaya't ka kumama ka sa iti personal. May papantiti project mo. Ang kaklaan, nga amangay na di mo magustuhan. No umayak lang ka dito office mo. Iso nga imawag ak ngayon mo na. Misty. Don't worry, Albert. Awanan ti sabay ni Aranta. Ila ang may papantiti bang mo ng a foundation. Okay. Agsarap tangarad. Ngam siya lang ito umay dito opisina. Okay. Oranin ka. Bye. Bye. Narigat, Mat. Napapainakit din ni Misty. Amangan no si Pupuso mat nagpay sa tipanggap na tumulong. Iso aras kyan ni asikaswag, Mat. Panapno di kan agsubli iji opisina. Albert, iho. Mama, sana ka mapan iji office. Nabilin ko ti sekretaryak. May papan kadagi tinaskan nga aramido ni Jay. Awagan na tulaan yan. No, darumswa parikot. Sa dino nga rod ti papanam? Saragot ni Misty, Mama. Ha? Inakon. Sarakan na kano ni Misty. Itaman pa yan. Anya nga ta ti makagapo? Amo na sino ti sangaili na ngayon baga ng orayan na, sir. Nay. Apay ngay nga ta. Sir? Di mo panawan ti anak ko dito opisina, ha?
Talaga asaan, sir? Kan may sa, oras pa ilang ti trabaho. Alang nga Rodan, ang mga nuan niya pa iti kunaan ni Misty, numanggag na siya ti kasarsarita. Ala, ito lang. Bye. Bye. Ay, sino nga tang agpay so ti imbaga ni Misty, asang nga ili na. Apay adi na imbaga kanyak. Ay, sana bale. Sigurado ang maamuak matlaan, no asino ti umay asang nga ili na. Anya ka no ti makagapo? Apay ang mapanidayan ni Misty? Jakmat mo, amado. Apay nga gisam ka? Maragsakan na ngamin. Panagkunag, daytoyan ti rugi ti amin. Matungpal matlangan tinabayagan na kayat ko ang mapasamak. Amado. Nasirib met ni Misty. Iso na mismo tinang ipamuspusan iti amin. Panagkunam ka di kat makapaginnornos dan? Saan dalaang nga aginnornos? Sigurado, may subli ti sigod alin ng enda. Kat matuloy maten at tisaritaan mi kini Fausto. Nakarakragsak mo't na senyor kan senyora, nana si ma'am. Di ka nasayaan. Tapno sigurado nga awanda ka sa mapasama. Nana, May mayat no kasta naragsakda. sa bagay. Gusto ka, nana. Mariknakmat ngamin nga awan ti rumso aparikot, no agpadaan na ragsak da senyor kan senyora. Pudno day ta balasang ko. Kat kaya ta sa wunday ta. Awan ti mapasamak asaan anasayaan. Daklain pagaro kasi kagayam ti nga iling or orahin ni Misty, Albert. Di na ka din baga kanita? Saan? Damdamagak no asino, ngam di na mo't ibaga. Dan, agayom ta. Sapay lang ko ma, tadi mo ikan iti sa bali akay papananti o may kupan nakisarita ka ni Misty. Iso ti mawag kanya. Kaya't kinid daw nang agsarita kani. Liklik-likak amapan ni Misty di balay. Iso asya kunti imay dito eh. Albert? No kaya't mo, sumurot ka kanya. Duwata amapan dito opisina ni Misty. Duwata makisarita kan ko ana. Ay, saanan Albert? Amang ano sana magustuhan ni Misty dayta. Awan nga mintimbilin na kanyak. Dan, Iso asigin. Mapan kan. Tay-tay pangor-orahin na ka. Sigurado ka iti day tangay niyawag mo kanyak, Panyero? Panyero, anya ka kadi. Iyawag kong arod no sana pudno. Panyero? Among Panyero, nalaos ti ragsak ko. Marikrik na ngamin aday po yung tirugi ti amin. Ngata? Panyero, pangasim. Santa ko man nakontraan pinamnamay. Talagang amin na marikrik na aday po yung ti pangrugyan ti amin. Ala, pasensya kan Panyero. Kas lang amin jak pay lapat dyan tinyawag mo. Pagamkit di. Maragsakan akmat mo talaga amatong palan ti amin. Asino ti kunam nga umuna at tulungam, babaen iti foundation apag tinulungan ta nga ibangon? nilay ka. Anya, Sakbayan na panunot ko nga itakdor ti foundation. Sigo din na naikarik ko nilay ka pag tuluyag nga agadan. Ngam day tagat babaen iti foundation. Itatakin na sarita nak maipapan iti dayta project ko. Kaya't kumatagbalin anapudnugan ka, Misty. Albert, Oh, anya ti makunam. Amangan no, kailat kit di mat nagbabawi ka. ah? Si kamat, Albert. Anya ko maaga po magbabawi, ah? Nalpasan ti saritaan ta. Naibagamon kanyak ti planong. Kat magusto akmat na matulungan nilay ka. No kasta, awan nga ro ti parikot? Awan. Awan apulos.
Albert. Itay pa ang nakapanaw ni Albert. Ngam apay akas na tilangam. Misty? Ada ka di parikot? Diyak magustuhan tinapagsaritaan mi kini Albert. Anya? Ni, kunak man no maipapan iti foundation ti kunam anapagsaritaan nyo. Wan, ngamjak kayak jay na ibagana. Nga anya? Nilay ka kano ti kaunaan at tulungan na nga agadan. Anya? Dayta ti agpaysundan. Imbagam ka dikin kwa na dayta? Saan? Apay adi mo imbaga. Tapna muna ko ma. Diyak mabalin nga aramidan dayta. Tamangan no anyakit di ti mapasamak. Ngam daytoy ti sigurado. Pagurkurak daytay alay ka. Misty? Ngam saan arumbang nga ipadlaw ko kini Albert. Akagurkurak daytay ang babae. Iti kasta. Saan amadad ang ulti panagtalak na kanya? Adakin ka dayta, Misty. Ilaan mo ko na. Di ka agaramit iti pamkwatan ni Albert. Agumurakin ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kinasarita nak ni Simang, amado. Anya timbagan? Kinid daw na ano mabalin, mapan iti lugar ti maysa nga amam muna. Nabayag ka nun asaan daan nagkita, kat adan sa tinapatag nga asikaswan na itchay. Kanlaat dayta. Iso nga ron matikula. Imbagak nga agpakuyugan kanilay ka, ngam kunanamot nga oray saanan. Tatad ka sa pulan tayo ditoy, nilay ka. Kabalan na nga rod? Iso matikunana. No kasta nga rod, palubusan ta. Manipod nagpahay kada tayo ni Simang, italang agpakada. Ay, Ikam iti kwartan. Ang mga nukalat nga dapakasapulan na iti kwarta. At kagaya man, Albert. Kumusta tinapanam? Okay mat, Papa. Good. Magustuak dayta, iho. Thank you, Papa. Awan gayam. Naimbag tanabutan pa ni Simang. Ni, apay ni Nana Simang, Papa. Nagpakada. Adda papanan na. Ang mga nuabutan kanu iti sumagmamanungal daw ti kawan na ditoy. Anya? Ni, sa dino ka no ti papanan na? Tinasaya at ingkakasaritan, iho. Agim impaki ijay siledda kinilay ka. Sa bali at talaga ti ugali ni Misty. Ininutin ang mapanagnagak ti imbaga ni Albert. At iwan nak tinalaos apa nagayat ko ni Misty. Wen, jakon mailipak pa'y dirignak. Talagang agayatak una yan kini Misty. Ket nakasaganak ang mga ramit iti amin para kinkwana. Ay, ti amkag. Amangan mo da kami iti gayem ko ti agbalin nga agkabusor. Numabalin. Jak kayat ama pasamak ti kasta. Yung, anya ti rumbang nga aramidak. Sa dino ti pangilugarak iti bagik. Siyak ti maipit iti daytoy a sitwasyon. Amo kamalmalday ka, Laika. Albert, Nung sana bali, agsublimat lang ni Nana Simang. sa bagay nakit diyan.
Iso na lang ta. Ampas nga ang mga noon yung makasama kung kuwan ti diyan. Sino nga ti mga dingay wala mga sikaso kan kuwanan o bila. Laika. Diyak kaya nadadako sa mapasama kanina na si Ma. Oray siya. Iso adya kay tagpanunot iti negatibo. Kat kid daw akas taka kumamutlaan. Agtalib kay ti Diyos. Isa ti mang tarabay kanina na si Ma. Wen, Albert. Kasta lang arudan ti aramidan ta. Malan. Umay ka nga rodan. Agawid ta. Apa yang kaslasaan ka makaid na? Kasla nga minsan arumbang nga imanukot ta. Nga intulod ni Albert ni Simang ija terminal. Akadwana ni Laika. Karidad, anya ka kadi? Saan ka nagpanunod iti kasta? Ita kadi pa tamadlawan na maururnosan ti may papan kada Albert ken Misty? Amado. Di kag panunod iti madi. Ammo, saan ngagbalin alapad da dya babaunan iti amin na plano ta? Sapay kumangarot. Patyan na, Karidad. Awanan ti makalapad pa iti amin. Sigurado da ita. Ni Sir Fausto. Hello, sir. Anya tinapasomat dan. Apa yang madi ti jarning miss niya si Marta. Ilaang amok, sir. Nagsarita da ni Albert. Dahil tatagpaiso, sir. Napan ngamin ni Albert iji opisina. Ada nagsaritaan da ni Ma'am Misty. May papan iti foundation abangunan da. Kasta ka di? Apa yang di mo inam mo no anya tinagsaritaan da may papan iti foundation. Sir, kabisado yun ni Ma'am Misty. Numaditijar na. Nasaysaya at langan asaan akasarasarita. Tamangan no niya pa iti mapasamak. Liniklikak lang ang nakarkarong agpungtot. Iso adya akong inam mo ti amin, sir. Sige. Tedya lang. Bye. Bye. Ay, pasensya langan ni Sir Fausto. Nas ka nga gulbudak mo't kinkuha na. Tap na maprotektarak ti panagtalog kanyak ni Ma'am Misty. Imbilin mo't siguro kan ni Simang ti amin. Saan ka di, Laika? Wen, senyora. Kan uray di na imbilin. Rumbang lang nga amom ti aramidam. Saan ka di? Wen, senyora. Amom dagiti jak kayat. Amom na anya dagiti inaldaw. Arumbang nga aramidam. Namnamaa ka di kagbali na palpak iti trabaho. Narawag ka di? Matungpal, senyora. Nasayaat. Ala. Panawan na kun ditoy. Sige, senyora. Jakam mo. Ngam talaga ang nadagsan ti darak kanilay ka. Panagrik na kat ada isang bay na ariribo iti biyak ko. Kas lang ay kawak, papa. Nga po iti kaawan ni Simang, kasta ka di? Wan, papa. Iho. Da kami man kini mamam. May kawa kami. Ngamin, italangag pakada ni Simang. Nairuam tayo nakanayo nakadwa tayo ni Simang. Hanggang kuna na mata napatiga ba nagtiasikaswan na iti papanan na. Iso pinalubusan mi. Papa. Naimbag nga ron tanda nilay ka mangisandikan kuha na. Saan na mabaybayan nagiti trabaho diti balay? Adala may sa abanag nga ampe. Anya day ta? Ang mga nagbanag na nakakaasi ni Laika diti balay. Iti kaawan ni Nana Simang. Anya? Apayan ako nam ti kasta, iho. Basta. Kasta tagparparit na kanyak, papa. Ngam sapay lang ko ma. Tabidot dahi ti amarikrik na.
Tapno awan ti rumswa aparikot. Ada ka di parikot mo, iha. Awan, Papa. Misty. Papa, saan nagaputa aging inumak? Agdan parikot ko. Namin ano ka din ni imbagak dayta kada kayo? Di na ko makagura. Uno kasuron. Jakla kayat kay makikita lang ang. Makitam. Iha, saan ka nga ginom iti kasta no awan ti pampanunutan? Basta baybayan naklata ko mga Papa. Ikarik, okay aklang. Kabairak arisutan ti amin ama paspasama. Ipasigurado dayta. Kastagayam ti imbag akan ka ni Albert. Wen, karidad. Iso nga imbaga kadagos kan ka. Tamangan kit din no adda maramit mo adi na magustuhan. Oh, Pangaasim karidad. Sikati kanayon amang ibaga kanyak idi asabali ti ugali ni Albert. Nang runa no makontra ti kayat na. Saan ka di? pudlo dayta. Iso akanayon kayo idi, nagsubang. Ngamita, liklik-lik akong ti amin. Kayat ko akanayon nga kinaawatan kami. Iso kayat ko nga agtalit kamet iti aramidek. Mabalin ka di, karidad? Wan, amado. Agtalakakkan ka. Agyaman ak no kasta. Namnamag nga rod, ngawan ti dakes ang mapasaman. Jak amo, no niya tinagsaritaan da. Panyero. Apay mo tayo naman jar ni Misty. Ang panyero, imbaga ni Albert ang kinawatan ta kanun. Kaya takalaga ta tinjaya ni Misty. Tapno may bangunan ti foundation. Kasta ka di? Dahil tati imbaga ni Albert. Imposible magngagulbot kanyak ni Albert. Nang runa na may papanitigatan ng injaya ni Misty. Inawat ka din ni Albert, tinasaw agatan, Panyero. Jakon sinaludsot, Panyero. Ay, amangan no di na inawat. Amangan no day tati makagapo, no apay akas jay ti jar ti anak ko. Panyero? Mala, pasensya kan Panyero. Nagsaludsunak lang, tamumeten. Jak kayat akas jay ti makitkitak a jar ti anak ko. Imbagat ko ni Misty, ngagkudwa kami no kasapulan, Papa. Diyak kaya tadakdakil ti ipuunan na. Kastagayam. Apay ka di, Papa. Awan matkit di. Amumutan, magagaranak lang iti dayta proyektoyo kini Misty. Papa. Sigurado nga ado ti matulungan nyo. Ket no agbalinan ang alatak ti ibangon nyo a foundation. Sigurado nga agpada kayo nga agbalin ang alatak. Ket syempre, maiguyod ultimo dagiti negosyo yo nga imatunan nyo. Putno day ta, Papa. Ngamdyak kaya tagundawayan ti ani. Ha? Ano ti kayat mo asawan, iho? Diyak kaya ta mapayatak mo't dagiti babasit ang negosyo, Papa. Ti kayat ko? Adala tamo ti pagbiyagan dagiti babasit ang negosyante. Of course. Saan ko mat nga imbaga nga ipadisim ida? Agyaman at numawatan ta, Papa. Amo, gaputa kas nga kinaawatan ta. Awan ti room swa parikot. May papan iti negosyo, ken iti foundation. Nakaturugan ni Misty. Amo, naturog nga da sakit tinakam na. Mukay di na imbaga kanyak ti amin.
marikliknak na ita. Anya mo nga minan. Apaya nagbanag namin nakastoy ti amin. Sa bagay, amok nga damat ka malik. Amok nga damat basol ko. O apaya kastoy ti mapaspasama kita. Tanusahan ako maigi, anak pailuyos iti. Ngam nalpasan dayde. Sana nanas ka na lagi papay. Nagbalikid ni Misty. Amangan mo makabupay. Umara kong dito'y silagdan ako. At natultuloyan ang makay na na. Maikawak kasto. Maikawak iti kaawan ni Nana si Mang. Idi, no kastuyan nga oras, ada kami iji silad mi nga ina na. Namita, ada ako iti hardin. Diyak namin makaid na iji silad. Diyak ka mo no niya ti marikriknak. Kan aglalaok ti pampanunitat. Kung nagtumata si Katadda dito'y hardin. Laika. Ha? Albert, amang anong makita da... Nauli mo kanti silid dagiti datakkel ko. Nakaturog dalakit din. Kan may isa, adalo man ti rabi. Mabalintag to gawit abay mo. Sige. Agyaman na. Amo, kas kanya, may kawa ka matitikaawan ita ni Nana si Mang. Jack ilibak dayta. Talaga may kawaak. Kan, di pa namin imawag ni Nana si Mang. Jack amo no nakadano ng itinapananawan no saan pailaan. Di kagdanag. Amo ka sana baybayan ti Diyos ni Nana si Mang. Tarabayon na lagit di dayjay. Albert. Isang awan turong mga pagdanagan ta. Uwan gayam. Ada ko may bagakan ka. Anya day ta? May papaniti plano mapanang tulong kanyak nga agadal. Apay, like na. Anya ti ibagam, may papaniti day ta banag. Nung mabayagan ni Nana si Mang itinapanan na, panagkunak, uray no itantan ko pailaang ti panagadal ko iti kolehyo. Anya? Ngam like ka. Nabayag nga inururay mo dahi ti agundaway. Saan ka di? Pudno? Ngam, naskan nga si kaswat dagiti trabaho diti balayo, Albert. Amangan nga mino kaguran akto ni senyora, nadyak maasikaso dagiti trabaho. Laika, amo ka kabailam. Isa pang ngasip. Di mo sayangan dahi ti agundaway. Para dahi ito itarapap mo. Di mo't kaya't maamaton o itarapap mo. Para iti dahi ti ina. Agbalin ko maakarit kan kadagiti panubok. Saan ko maadagiti parikot agbalin na rason? Tapno sumuko ka. Agserbi ko madagiti akarit. Tapno pasaya atom ti kababalin mo. Saan adagiti parikot ti mangupay kan ka? No dikat pagbalinam ko madagiti nga inspirasyon. Tapno agbaligi kay ti biyag. Babalin iti tulong ti namarswa. Tandaanam ko makanayon dayta. Laika. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsapak ang nakadalos ni Laika. Bilibak magkankwana. Ayan na nga ta. Dayjay kayam. Laika. Senyora, da kayo matgayam. Anya ti maipaay ko? Masapa arumwar ita ni Amado.
Nadalusam ka din tilugan na? Wen, senyora. Imon una dinalusak dagiti lugan nyo. Tapno nadalus da. Nasayaat nga rod. Agdaldalos kamatan ditoy. Ngam amangan no di ka pala nakaisaga na iti pagarmusaran. Nakaluto akon, senyora. Nasayaat no kasta. Ala, tay nakriingan ni Amado. Tama nga numaladaw iti pagnan. Misty, come on. Agar mo sartan, diha. Apa ya kasta tilagan? Hangover ka? Nagsakit nga rin ti ulo, papa. Kung naktupay ka. Ala, sana bali tayo mawag ako na yung opisina. Apay, papa. Inawagak ti sekretaryam. Imbaga ko na di ka sumre. Inawagak mo ni Dan, kat imbilin kun kuana nga isupay lang ti makam mo. Anya, ngam apay, papa. Please, uray talang. Kaya't ko nga kuyog ta amapan ije resort. Papa. Parang makatulong amang palagaan iti anyaman a pagdaldala nam ita. Sabay lahuma, tadinak pagkedkedan anak ko. Alaki din, Misty. Di kagdanag. Siya akong timakam mo dito'y opisina. Yak na kumauman nubot iti kanyat ni papa. Yang pagustot man laan. Uwan na, narigat man no paayam. Kan may sa, kasayaatan day ta, tapno makarelax ka mat. Alam nga Rod, tapno awan ba't makuna ni papa. Narigat mat no adakit din may bagpagana ka niyo. Talaga mat. O sige na Rodandan, bye. Bye. Nasayatin na panunot ni Don Fausto. Makatulong lakit ni Dayjay kan ni Misty. Ayan ni Albert. Agdigdigusan. Ang mga numaladaw na sumra kay opisina. Apag-isulaang, di ka madanagan. Kan maisa, imbaga na mo tapasyaran na laang ita dagiti dumaan negosyo nga imatunan na. Kastaya. Wan ka no. Te cellphone ko day ah. Mabit lang tayo nakalaan. Agtugaw kalat taditan, Amado. Itala na yawag ko kan kati kaadami dito resort, Panyero. Tamkak ngamin itay, nga mga no kilat nga agbaliw ti panunot ni Misty. Ngam ita taada kamin dito Sigurado asaanan. Kasta ka di, Panyero. Uwen, Panyero. Kaat nasaya at no agbanding kayo mat nga gamanita. Uwen, Panyero. Amadlaw ko iti anak ko. Kat ada na dagsan na pagdaldalanan na. Anya? Apay, Panyero? Di mo damagan, Panyero. Ang mga no di mo magustuhan ti sungbat ko kan ka. Pasensya ka, iti pa nagsasaw ka. Amumatan. Ipatpatag ko unay ti anak ko. Maawatan ka, Panyero. Alangaro din, Panyero. Putde kong ti saritaan ta. Taipay ko ti oras ko para iti anak. Saan ka lang tagayam ang makainan? Nga oray na siya kung ti mga sasikaso kadagiti negosyo tayo. Saan man met, iho? Dakil atulong kanyak ti sitwasyon ita. Papa? Di mo la siguro madmadlaw ngem ad-adon nga oras ti may papaay ko ita iti inam. Amok day ta, Papa. Nadlagungot day ta. Ba nagapakaragsakak met? Ngamin, makasubsubutak iti ado ang nagkurangak iti inam. Kasano nga ro doon, Papa? Nas ka na mapana ko. Hindi kan sapay mo't na nga, anak ko. Nalpasan pa. Sige, inakon. Tapno maaramid ko ti amin na planok itangag malam.
Gaan nagmayat tirik na no adda ka di tiigid ti baybay, papa. Naku namon iya. Mapukaw amin na parikot mo. Amin nagitisaan na nasaya at ama pampanunot mo. Maiwaksim ket lumag-an tirik na. Narod papa. Ket dayta ti makagapo no apay nga ingkuyog ka ditoy. Jak magustuhan ti mapaspasamak ken ka iha. Jak kayat ti makikita ka langam. Aday ta ka manan, papa. Di nakpakadanagan ko nakmat. Kabailak day to Iha. Patyanak nga miyan, papa. Simple lang ang day ti apagdaldalanak ita. Nalabsan tag sarita. Kasla oe ak lang amin. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Oh, Albert. Nakapasyar ka, mate. Pasensyakan, Dan. Ngam kaya't ko kumamakasarita ni Misty. No, sana busy. Lading itek, Albert. Awan ita ni Misty. Sana simra. Ah? Apay nga eh? Nagkuyog da ni Don Fausto. Napanday dya resort. Gasta ka di? Wen. Aywan ka. Anya nga min tigagaram kinkwa na aya. Kwa. Adala ko matikayat ko lawlawagan kan kwa na. May papaniti foundation. Ay, sayang. Awan mo't ita. Mala. Sana baling arudan, Dan. Agsubli aktulangan, no Dan ni Misty. No bilang ta makaturpos kan, kang pasan apagadalan na kati anak ko. Anya ti plano? Senyora, amok ajak tumasubadan ti panang paadal kanyak ni Senyorito Albert, no bilang laan. Naimbag taamom dayta. Iso ati plano, no bilang tagbaligi akto, kat mapasaya at ko ti biyag ko, tumulong ak tumat kadagiti agkasapulan. Anya? Nagngaton ti arapaap mo. Plano na kapaylaang at tulungan ti anak ko. Ngam plan-plano mo ti tumulong iti sa bali. Senyora. Ngam, ala, makaamo ka. Sayatam ti agadal, no matuluyan ti plano kan ka ti anak ko. Tapnosan mo't ang masayang ti gastusan na. Ikarit, senyora. Alan, inka groceryan. Ano sam tag may saka ita. Kaputawan kat ngarod ni si Mang. Kung naglano makapagbayag tayo dyan resort, iha. Uray ang malamla ko, ma. Pasensyakan, papa. Diyak namin mabali na baybay ang tintalak mo ang negosyo. Nung okay kanya konti ipapantay dyan resort. Aklunat, talaga ana iwaksik ti dudukot ko. Sigurado ka, iha? Uwan, papa. Nasayat nga rod no kasta. Sana bale, agsublitan tumanan ije resort. Kat ikarit, papa. Mabaybayag ton ti panagbanding ta. Imbagam day ta, namnamaag. Uwan ka di, papa. Sakbay nga idagas nak ije opisina. Mabalin ka di, adumagas tabiit iti grocerya, tadalaga tanga. Awan ti parikot, iha. Apay akas tuyak matan. Kanayon ng asungkin iti isip ko. Nga ang mga nukla at latan nga agkalay sa da Albert ken Misty. Ay, saan arumbang da ito'y apang panunotak? Naglawag ti kinunakanyak ni Albert. Saan na nga'y ayatan ni Misty? Kat imbaga na pa'y asuportaran nak itiriknak. Ngam apay ajak malapdan ti bagik ngagimon. Apay akas tuyak matan. Nasken alakdak da ito'y ariknak. Jak kayat ako marupay da ito'y.
Kasyak tumot lang ti kasi. Siyak tumot lang ti agsagrap iti anyaman ang negatibong epekto na. Ay, ibawin ko kiti imatang ko iti trabaho ko. Iti kasta, mapunas da ito'y amariklignak. Nagadundag ito, iha? Kasapulak dagita, papa. Amo matanti ugali. Naday tay stress, ha? Kaya't ko nga dasar-saram sama. Apay, stress ka di sa opisina? Nadado ma, papa. Iso, Okay, thank you. Iawanan ba? Ne, iha. Apa yan? At dagiti grocerya ti kagurgurak a babae, papa. Sino? Ayan na. Ti babaunan da Albert. Adda iti counter igi-igi. Iha, di mo ni kaskaso. Kakaisuna na iwaksi mo na kunam tinagansan mo. Amangan no sa bali mananday ta apagpupungtutam, ha? Gusto ka, papa? Saan arumbang apagtaktakak iti oras ko day tangawanan ba? Naimbag ta sinong batang di cellphone mo, Laika. Pasensya kan, nadyak na sumbatan adakos, Albert. Binili na kami mamam na grocery. Kasta ka di? One, Albert. No kasta? Adda ka pa ila dita grocery? Agur-uray ko na iti taxi nga gawi. Tinasayat. Orayin na klayangan dita. Dagasin ka. Bye. Sigurado nga do ti ginatang nilay ka. Iso ngayon naklasukunan eh. Marigatan laki nila dyan. Tawan ni Nana si Mang Akadwan. Mabaling mat nga oray itong bigatin na pirma ang tinyawag ko kay. Iti kasta, saan kayo kumanagapuraan nagawid ka ni Sir Fausto? Apay dan, di ka mailiw kanya, Misty? Makita, limabaga ka. Ha? Ungayam, naggapo dito ni Albert. Ha? Apay, anyat inaramid na dito eh. Kaya't nakakumakano ang makasarita, may papaniti foundation. Kasta ka di? Maala, sana bali, awagak laangan ni Albert. Tinakla ko man sinukon, Albert. Madanagan. Apay kumamat. Nagado ti imot mo. Nakarkaro na marigatan ka, na di ka sinukon. Kan may sa, agawid at matlangan. Amangan namin na agungot ni senyora. Di na kaya't amaya sa dadakan ka. Nalagit din ayan ni Mama. Di kagdanag, Laika. Siyak ti makam. Saan ko nga itulok nga agungot ka ni Mama? Albert. Intalag mo kanyak ti karadkad mo. Saan ka di? Bayam nga ro da panagnagakkan ka. Akabagilan ka nga isakit iti na. Diyak kaya ta siyak ti agbalin arason, tapno agginura kayo nga agina. Diyak maaklong dayta, Albert. Awan tarong mga pagdanagam. Dinto mapasamak dayta. Amo ka kontrolon ti sitwasyon mi kan ni Mama. Isa di mo pagdanagan ti may papan iti dayta abana. Kumusta ti ina si Kasom, Amado? Nagsubli ka mat adakos. Saan mat nga iso tidakkel aparikot, tinyawag da kanyak ijay na panag. Kasapulan da lang ti opinion ko. Di da pay lakat inyawag, tapno na ibaga kon ti rumbeng nga ramiden da. May mayat matlatta nga adda ka ijay. Amumatan, maamak dagiti talkanyo a tao nga agbidot. Tamo da ngamin apulido ti trabaho mo. Karidad. Amom kadi ababaan iti anak ta? Maawatak matitan, no apay akas jay adanda ni awan ti oras mo idi kada kami. Gapo kada iti ni Kosyo. Ha? Inlawlawag kanyak ni Albert ti amin. Karidad.
Nagbasulaklatakan ka, idi. Ket, aging gatong talbiyag, ay kindawag iti pamakawanday takan ka. Amado, Ket sapay la kumata mapakawan na. no ti Diyos topay kat mamakawan, siya tulakit din na pinarswa na laan. Agyaman na karidad. Saan na ka nagbidot anang tungpal iti kayat idi dagiti dadakkel ta. Adata ti agbalin nga agasawa. Kasta akmat, Amado. Jak nagbabawian ti panang tungpal ko idi, kadagiti naganak kadata. Jak makontak ti cellphone ni Albert, Dan. Misty? Anya nga ta tinapasamakan ko, ana. Relax ka kumalaang, Misty. Di mo panunutin unin ni Albert. Pacheck nga wanti dakis ana pasamakin ko ana. Ang mga nalubat lang. When no saan, awan signal itayan na ita. Padasam tumanan nga awagan no madamdama. Okay. No isuti ko nang. Di iso. Ha? Apay akas joy ti reaksyon ni Misty. Ay, narigat apasain ti podno no ibasar lang ititignay ni Misty. Isu ajak masirok no anya at talaga ti podno amarikrik nana. Isin ang amin ang nagitigin natin ko. Kalpasan na, bugyak mo ng trabaho. Diyak kaya't nga agad masaukan niya ni Senyora Caridad. Laika, Ha? Senyora? apay nagkuyog kayo kan ni Albert. Tapos ka di, mama. Ha? Albert, iho. Ada ka kayam dita? Saan mo't siguro adakas? No inkitan ko ni Laika, saan ka di, mama? Nalabsak namin nga gurura iti pagluganan na taksi. Isong lugan ko na. Tagawid akmat lang. Kasta ka di? Ala, Laika. Simpa mo, dagiti ginatang mo. Albert, apay anak ibiyang kapaylaang. Ang mga no nakarkaro nga agatap ni Senyora. Di mo timbagakan ka asyak ti makam mo. Iso ajak itulog akaungot na katiinan. Nangig mo tin rason ko kani mama, Sapay la ko ma. Tatakdaran tanda di arason ko. Tapno saan na dumakkel da ito Ni Albert ti gagaraan na. Baybay amlatan, Dan. Sir Fausto? Kayat ko ang makapagin na si Degda Adwa. Iti kasta. Sana nga gladingit pa iti anak ko. Matungpal, sir. Apaya kasta titimat mo. Ha? Ay, apay, sir. Kasla malmalday ka, ajak maawatan, Dan. Saan, sir? Sigurado ka? Wan, sir. Sige, sir. Dapat papaaramid kanyak ni Senyorita Misty. Inyawag ko lang ka na kayo ti mapaspasama. Bye. Bye. Maminsan. Jakmat maawatan ni Dan. At dadagiti tignay na ano na duma. Kasla jak pagtalkan. Gamsan langan ngagbidot dayjay adan. Jak agpangadwa amang ipakniken kuana. No traidor na. Apay nga minaya, Caridad. Di kalatan baybayan ni Albert iti aramidan na. Namin anon nga imbagakan ka. Ang mga nuta kayong tukit diti agkatik, agapoy ti kastangar aramiden. Saan ani Albert ti pagngarngaryutak? Nudikat dayjay alay ka. Caridad. Masurunak at talaga kanikwana. Caridad, amo ka di mo mapakawan ti bagim. Nuguraan nakakit din ni Albert.
Gusto akadi. Amado. Amo ka di mo kabalan. Iso nga itapay laeng. Ibagbagakon kan ka. Naske na sursurwem ti agbalin na nasingpet iti babaw nen tayo. Kas iti naramid mo idi kinisimang. Iti kasta, di kayo tumaadaan iti susi kini Albert. Noanya ti ko na. Gagarain talangan ni Albert tapno di ka nagpampanunot pa eh. Diyak kayat timapan ijay balay da. Ha? Diyak kayat amakita jay babaunan da. Agburak laong tidarak. Sikat ti makam mo, Misty. Noanya man ti pakasapulam kanya. Adak lang itirwar ti opisinang. Sige dan. Agyaman. Apa yan jak makontak ni Albert? Kanya ti gagaran ako makanyak may papaniti foundation. Jak aga pura. Agora yan. Ang mga awagan nak matlang dayta niya. Kano talagang importante ti pagsalitaan ni may papaniti foundation. Sigurado akong takanak ni Albert. Hello? Nana si Mang. Okay aklaan dito'y Nana. Si Kangay? Apay adi kay mawag adagos. Apaman anak agteng ka dita na panam. Kasta ka di? Kunaklakit din no niya tinapasama kada kayo. Nagdanagak, Nana si Mang. Okay magta senyora. Uray ni Albert. Didak pagdanagan kunaklang aruden. Saan dakmat siguro akaunget no awan tiar aramidak amadi. Saan ka di? Anya ngay Nana si Mang. Agpaiso ka di? Talaga akabagyam dagiti napanam dita? Maragsakan para ken ka, Nana. Uray kaskasano. Uray makuna nga adayon akabagyam dagita. Adapay lagayan na batbati akabagyam. Maragsakan para ken ka, Nana si Mang. Pasensya amla ko man jay inam, Albert. Papa. Among baten ni mamam. Kaya't na lang agbalin anasaya ti masakbayam. Papa. Panagkunayo kadikat saan anasaya at agbalin agyak ko. Itapay lang. Nasayatin ti panagbiyak ko. Gaputa saan da ka binaybayan. Ti kayat ko asawan. Di mi kayat kini mamam amapadasan tinapadasan ti daddo mga anak. Papa, dagiti nakapadas iti kasjay. Kat dagiti anak adida amo as sinalimot-mutan ti na ipaay kadakwada. Kat ipasigurado kada kayo. Saan nakakasjay? Albert. Isungawan ti rumbo nga pagdanagan nyo, Papa. Saan to ang mapasamak ti pagamam kanyo ken ni Mama? Nag-aawid din lagi ti kakadwata dito opisina. Awan ka di pa ti planong nga agawid, Misty? Ni, sabali at talaga ti jar mo Kunak tumot nga mingin ka, gagarain tan ni Albert, tapno malpasan ti amin. Madi ka mat. Mabalin ka di, Dan. Di mo dagdagan ti suron ko. Ha? Ngano kayat mo mairaman ka iti pungtot ko? Makamo ka. Ha? Ni, saan Diyak kayat ti mairaman, Misty. Pwes, sarad na nga mga rodan adakdakamaten tinagan ni Albert. Misty? Jakon kayat amangag pa'y tinagan. Tandaan ng dayan. Agas, nagbayagan nagnanayod kada kami ni Nana si Mang. Ngam italangan na amok nga dapay matlagayam na batbati akabagyan na. Ultimo nga rod ni Nana si Mang. Di na amo, saan ka di? Naglaat nga rod idi ka laat nga ada na awat na text.
Ngayon ka saan ka naalad at cellphone number na? Diyak mo. Ngam no siya ti pagdamagam. Saanan anapatag dayta. Ti importante, naamam mo na dagiti kabagyan na, nga uray makuna nga adayon a kabagyan na ida. Sa bagay. Amom, maragsakan nak para kaninana si Mang. Uray siya, Albert. Maragragsakan nakmat para kaninana si Mang. No saan na napanditan ni Misty? Apay nga rod ngawan pa'y laag. Ang mga no dalabit na panan na panyero. Diyan ka mo, panyero. Ne, adan si Bang Patalugan. Amangan no adan ti anak ko, panyero. Alang arudan panyero. Pagdandan ti saritaan. Bye. Bye. Inaksabtan ti anak ko. Amangan no nakainom man na si Mang Pat. Napartag nga agpaiso ti anak ko. Kat madlaw anak pudot ti ulo na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.